Ubak kitwa lang nongram ubolong Presiden Jokan National People's Youth Front ubadi na po Randikor Constituency ulaong manakalyang jo ubak kuipe kinangilam kesahiyar sipo Randikor na kantaban lumban lang yo upai ba banyak keren jaka election araja arpura lakin pinya kertong ni em hakan di election kabanong haka arnyo tarik ulaong ba ka senghaban sim negara hadin ba kilasa asyad no ubak Martin Dengko ubalamino nak NPP bat penyeso jadi bat kaseng BJP menen keseni susu ubak ketbor ulaong hak bari bakal message ke pauliakan berubah PS lang do ya ka ba ka kompulsi ba ke pakinan kerjaan ke NPP ke ombo ya subut man penjob ya ubah PS marwain bat ubah renikton lang do tongkhar ulang bakal dikerja keren ju ubat uai ni kisamla ju kathain langren hak ada kan ju lembaga WhatsApp group ulah kena ru ba Martin Dengko umli setiau tong nangyalam mar bol ki khap aba mi ki jing uju berat ia kena kajeng ia skipai ba apa ni ba umli setiau undang yalam dari usia ilam penban hakipai ba la syasiat habang la syasiat hawa danggo kom urang ba uba nila syania bo un yale ia kena election hakan ni kasnemar ya polai menta habu umi kensan kumne kamlong kapor ka biang yang abangan ong ke jubab menta handai ngan lek nang ni rengkat bad uba analbi kung we na ugi samlarang ba Nilbiti sangma uwe ni samlarang ba ubala long general secretary bala aslam ba jong ba danggo hangtai jong ka kongres no por kongres ngin lom ngin lang ya ki breu juga NPP bat ha kata kasni ngin ya shim lang ya karai la ngin penyeng kertong ne am na ka parti ha kanega kenti kamdai karai jong ashimet kamdai karai jong ba analbi ban manga handai ngin ya khot ya ka meeting ka bakar ke ha ka tu kasni ngesia shim jingbot na pajba babon bang shime karai ka bakado ini kan ba danggo ila ai ka resolution kani ketika style jung ba danggo ngaladon badu ku bangong na 2003 ngatip ha hakapor ka bangi mi na ka kongres ngin lek penyeso ka NPP mau daladi uklam lek hakata ka meeting ka bang yashim ya karai hakatu ko por upha be yanga manong ki baket lek sha snong khot ya ka meeting jung barok ki police station shim ya karai ong ya ki pajba balada ke NPP ka ayangi ka civil subdivision itu por ngidai ban mi no naka kongres ngin penyeso sya ke NPP kum kaburam ba ki ayangi ya kan jang angut ka bala slemba jong ipat ba jong konstitusi kaju hakani ka kentiru menin mau usule jang tai ubret ba ya ka problem sya kipat ba ubret ya ka decision sya kipat ba ngangong berbor kum leader ka kamram jungi kalong ban pensutu ipat ba ladang imut ban lek shano ubadang ko utro ya ka problem sikipat ba mentah haji syakum lidar udah banyalam mau pada payalam kah hipat ba ti kani ka ba nga kumunong bod ngam soiha nga kum presiden juga youth front mentah ba don kanu kasau kasian haka organization jonga kani ka kamram juga kum presiden ban pendek ban sngap ya kejing ajumut ban shime garai mau pada kongpong uai sikipat ba no shim mapi ya garai ngangan bod aden judang mo bu lidar un bod aden ulidar berbor di banyak lam sekamat ban ay ke jingbot kai ke bahatam bangin shim ketika kamram jungi ban batai ke pajba kamdai pun pajba un batai election MLA aja khatra ka kompulsi ki jong ba man study bat ki jong ba las ki dei ki ba kersan teli telan yo ba pios marwenya ketu papor ban maki menin ki dei ki ba yalam ban yami na NPP sya kaneka ban ni dengan NPP ban lek syaga BJP ban ong babakit ya salah ubakit ha ka arjar ka pra election udah election agent jong ba danggo ngaya salah ban penjob ba danggo kan dei ban ya salah ban penrem terlai urem no tengen lek gumno ngamla ban dei kadai ka jing penyat jong ka por bat ka jing ai jong pajba ka bandit na kam ta jong tekat ku ka message ba pendi melen mo bangi nakaliang laong ba lakuno ba bakit ang tur ka message laong ba hin punjab burang i sarpios ba saranito kidan balong iholo halor juga ta nga ong ba katu ka masik ka de ka jing ya argue jonga bat u ba PS lengdo ha katai ka WhatsApp group ka bang lakdew mene bat ha ka argumen ha ba uang ba ki live phone rungot ki MLA na khasi jentia ki de kilon ngong habakum tangin penjob yang mo yo ba pios ba yo barine kata ka de ka jingbot jong to ka masik jong to ka kenten kamdei ba ong ba ngangan lekershan laning support ya uba renik lani uba pius da ka bangak kedew ya to kenten ha to masai na thai bisai kata